Ih, gua bebene nah. Nyogok ka mana can balik-balik ieu. Sudah mau meureun bebene sia. Atuh maot meureun dari mau mah. Oke. Oh, tah. Ih, aing Nita, aing mah sampona ge. Hayang minta ka bebene sia. Kak, menta. Ah, Woi, kemana anta? Lawan dia tenyap gitu. Kok jangan dulu. Woi, kemana anta? Keren dah. Pokoknya mah. Totalitas. Pokoknya mah. Hai, mama muda sayang. Semoga lebat. Anak-anak lu mama muda kamu nih, cantik gak? Ini kayak Ayu Ting Ting ya? Iya. Oke. Jangan lupa ya. Subscribe. Subscribe. Like and share. Like and share. Dengen-dengen teh ngagubrak ya. Ngagubrak saya. Sikut saya tuh nyeri bae. Aduh, beak sawah batur pokoknya mah. Terus kesan-kesan gimana kesan? Kesan-kesannya saya luar biasa pokoknya syuting episode kali ini. Saksikan terus ya di Lebak Beauty. Episode satunya pokoknya gedumbrang banget. Lebak Beauty lagi. Lebak Beauty kalau saya. Salah. Proses syuting Lebak Pituin ya di Kampung Rangkong Awe. Saksikan terus channel kita Lebak Pituin. Mantap guys. Teka video kowe ngaguling. Aduh, desa kali deui. Ieu batur nang neden sadi dia. Pas dia bolong. Itu bolong kan kita. Sayang, Ya. hilang. Kita dicukur ya. Aing malah mau dicukur kan ke kotana. Mak coba sih, Mak. Tidak naon. Tai. Kalah. Daek, Mak. Golonget kieu. Daek. Aing golonget demi Allah. Jadinya galak. Ngomong naon dia kantak kali itu aing kita torek dia. Ngomong naon. Hei, dia kan dia. Yang paling cantik sadunia si hurung si men cerang dong lu nyeng. Bray. Kalah. Coba ya, Mak. Asa geus lila teh eta mah teh jalan-jalan. Ti aing kori. Kat. Atuh Kabim, tah ka mana? Arek naon Kabim? Ngojay. Ngojay. Terus naon di pohon. Goblok. Ai dia barang dahar ti mana lamun lain ti Bang Emo. Mama lah. Batur ge jalan-jalan, ulah dong. Pas bagian